ngā le tautua le PacificEzy le masina atoa November. Mamawa ilo vanoe te malo ai whailonga tupe e whasifuru tāna o Saunia mo ana paanga. E lua sifuru whailonga mo Samoa, lua sifuru foi whailonga mo tatou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaua pea tatou whabitoa nao le lima tāna pea whaunga ina le PacificEzy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai. O lo avano foi le tatou direct transfer. E te posi mai ai lau tupe le tatou account ma whaamalia ina fasili i lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le lafo ina o lau tupe ai ngā whabitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai, mo li maisi au nanga i Samoa. O lo mawhai ana whaatino o le tatou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lo e tatou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. Pe walau mai le telefoni o Barcelau o Tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Pe whaonga le tatou app po le direct transfer. E whaasawa i lo taimi ai maise wa taunga tāfo i le pensini. PacificEzy o la paanga mo tupe whaamo moli i Samoa. Sio kwame. Se foi o kaut fara sunga Leiataua. Ma ta upu lo tele, ta upu tulafono ati nae pisinisi wa uma me uma. E te mo lungo le tatou programa la sto fatalo fatori ya ila fa solo au le e me se ri tanga lo la e na fa solo ma lo se fofolau. Ya lange mai lua va se lua lau talanga al vai malai pa pe foi le sunga ya Leiataua. Ya fa felo et foi le mando le au fa fonga so se tafole kelope. Malo so fo maua, malo fo ile lange ma ato no le o tatou felo ai manga fetau so fo. Pe o puli tenio. No tongi tu paitea. Ya fa tai le li fa ona tanto o dia mai le nei le nei as. Ko kia. Ko ba kula ke malau lai folen fai ole pa so singo. O se lau waru fikuli, se la fikuli ma afe. Tautia. O kia lau lai bunga. E wai lo ilanga o e ai fia e tangata malo lo fa e tangata sangi fo. Se la fikuli ma. E jofa ba yu pola tunu o i roa tangata falo tangata. Yo. Ya ai o fa siri fo le nai lau songa li loia. Ele nei fo i pa ro va ya so ro ato le va so talu na mai alo fa moi. Ya me le tau mate tele ni sina fa manu ya tu ya matau mo fa ye tala no atu fi so te ya tu. Em vai na so no ai ya ma so ai na mtu langa fo yo le matati au au se fo yo so ifuanga ya ma nisi o tiu le asau fa tasi ai ya ma le si tianga ile tu o so ifu. Ia whaftai asiat. Taluana umale whatautonga ila uianga luenga ia ua makua i pisi whaasoro ako. E fesu ia inga o kiuke kongo o le bank lau o mga whai. Mai o le kau there is a transition. E le tūlanga fo i la le mātou fo i ainga. Ia. Whaftai tele lava i sa message mai fo i ma wha manuia mai le whatautonga. Langona lava le whaftai le li. O mea alofa e mawhai ona faʻasoa mai ai airline malamalama ia o le poto fo i ma le whatau wa. Pisi ke langi vai aso ngaluenga. E fo i nisi sa walau mai la tomata upu tau tulafono. O le upu monia. E le mawhai ona o whai SMI whafo mai o le bank. E mawhai ona o whamatala i tangata, but I cannot act on behalf of anyone. It's not because I can't. O le conflict of interest. Le koe o le pe oma le topic longa kolu e lenga kalonga o conflict of interest. Mantua vo ilal sau noanga le Justice Moore. Yeah. I le taimi o le whatautonga. Le na sau noai. As a lawyer, take years to build your reputation. It takes seconds. Take seconds to destroy it. E le mawhai lao na o whaapea tu i la tō whaolomana o mia fisosoan. O mai ka ko whikau i se McDonald's i le weekend. Fisosoan ia kuai. Ia ala e o ke whainga luenga le bank. So I am an employee of the bank. Mai e longona whaile alofa i le malo le atu no upea walau mai. I am still having a plan to get out of the bank. So I can practice law outside of the corporate. So le meloke it's a corporate. But sai ai lo mafau fau ke lo kula songa fua whakalangoa o le lau exit. Ia o ke la kula songa fua le plan al bank logo mai ya. And
sa whakatkali vaenga se umang whaila u whakakonga. Ia o ngā kalango mai lola ia kia o isi mea la e mafo whawai. So I'm not going to say it, publicly. But e na ngona le whatau waa ma le whaftai le tua ona whamanianga. O le matua pisia lau sunga, o pisia koe mala u kerfong. Saori, Monia. Wara nga te mo mawina la tala le tele lava yaso va yaso te mi foi feita to proclame o le mo kwa kele ona ai nga sa mo cases wana no mai la no mera o nei le ai te le ito no mai no usau I wo afale lua o le isi ta mama stina and I won't mention their name e mo foi over to le no mera ma fato ai tu sela to mata upu o le la wo mani no wa telo la mai mo mai e lau sau noanga le tūlanga o le whātau nuinga. Ia au telo foi e le noa tia le advice. Le tua lalo e mawhai ona ia. Manisi foi o loia e mawhai ona fiso tai e. Pato le pisinga dopo i kakama. Saori, e o hoi au e manga Sauni e so e mai a ka ua ia kirfonga. O Sauni e se kirfonga. Ia e pule whanong wharkua ia ngā appointments. O le tele a hoi la ave e no mera whartua. Ioi. Ai ka ke fikanga hoi la. Ava pe tele mai o le tūlanga o le fonga umi. Pana le tupa ave whartua. Asa o kama. Asa o tama. Kari ka ua. Kari ka ua. Se i wangau o mai nei ta mama tina matua. Kūreilo ia I ide. Ngau whapeo ke ola ia o. Ai ole ia. Pai mavi inga o le tua me o tatou te whaia. Ma se foi o matua whakarikari le aku I le taimi. E te wha maa vai ai marbank. Ia, upu kau kingo. E tu ua I loa au tiu te wha wharatupi. Ai e su mai loa. E whai au whaiwa wha criminal lawyer. Defense lawyer. Ona, o iwi kau kero kaka ese sei kiari. E ulo kau. Iyo, tati ia la nisi turanga foi pe o ngai kanga kai e o fa malolo inga ruenga e le ifetaui e le o sao au kama wela ngai ki nga fa ya ko e o fasi yer ko rua e so ia le ave o nga ia mai si ame fa pen la e faia pas ko rua ave o nga mo sa se fesa ia le na ola so lo ngona wa ta ko karango ia le u tu la fa lo ia Ole ai so longona pe avatutu inga cases fo ile ya we ala ke lo le in reality ole sa ole guilty ka kale. I will never make a determination pe guilty se kanga ka sa masanga maka apu ke au. And that is not a job ole ale lawyer. Fanka I lawyer because you're conscious. Ya ka ko we all human beings. Ke le fo yo isi lawyer fa mai la ko ia sa But afa pe sausesi ia kia o masemaka upu ke loa ngonga kango fai male deliberate with the intention. O ke fai sao e lua ia vai ngala advice. You have to admit or su esesi loia. Because e mafaila loia nga ke le client. Ele kulanga le va pe o lo avele advice a hika le client. Onga ole kala fo ia le famasingo le nga fai al fakau konga. Which is like makalango for my silo here last weekend malva yasongi. Interesting ya Marco. On kala famasingo you are a officer of the court. Ilalo kula fongo le e pui e lo ia male fo fa kon nga luanga fa lo ia New Zealand. That is your utmost responsibility. You have to make sure you uphold the rule of law. Ol be fo langa le fa pe kanga kelo ka fai mai. Ole pe pello mengi o lawyer. Lawyers have a legal protections under le kula fongo le protect ilako, especially al mekau lawyers and clients privileges. O akala fa mai le clients ya once sign yela agreement o le la kango act on their behalf. O ke le ka uangi kala fa mai kia leo. E le mafai fo ingo kango fa sala la fa makalanga kala fa mai kia. Because that's the privileges. Ole Olau kiu ke la fa lo ia in terms of information lo au me clients ya oi. E maliu le clients le. Ai e ke over ya I ka ngaka ia po yanga fa ngau I informations nge. So in other words, e umaku se longa la e maliu le lo ia. Fa kwa umalau kiu ke.
Kusape whaapea mai wa fearful kausanga o mga act on behalf of this person. You will never, ever disclosing information so lenga iloinga. Ele kaiminga acted ngaka le whakai ka inga whaapea ngi o le molia o po le whasioka ngaka. Ai saulo clients whaapea mai. Ia mo kangoa o le mao lauka. You are never going to say we're guilty. But you have to find a way. E downgrade ai le morianga le client. Pe prove ai innocent. O lau chop le. And that's the technical part e whainkai ka ngakang malamala mai. O ngā pefo saunga le whamasingo le ngā whaia le whakaukonga. This is the happiest ceremony le preside ai. Because every ceremony, every case is a preside ai mingi whamasingo. E lau ke langonga fo I le whaingaka. O ka ngaka fo, we all human beings le konga le ko. And iai ia ka ngaka o le ao I whafo fia. E ka ngaka o le ao ku whafo le fia. But it's from inside the court. So a whaapea lai sau se si whaapea mai ia ngā wika I loko o lua o so ka avaleo walo o wingu ai maua ia o leo leo. O lau whesili e vai ei. So a whaapea la o oele ke whaia la ongal banga o le alau ka lai whai. Because now I can say e mawhainga whaapea. Ele ese intention e ingu. But in terms of drink driving, e mako ai whainga ka nga ingi medication to reduce elo. Because ele alaku se si fosi o e ke ingi. E ke lea au ala ma whainga e ka ngai whaia ese elo wika. Pa olo walu lea e ingu pe and then operate the vehicle. I like it o nga. Ulafonga very straightforward. Wow. O makamaka ele e ceremony le sa whai e ser mamalu koe o whanongongo le saunganga fo ele. Whamsing le sa presai. A whapea lo mawhau. A whapea o koe ngā saunginga ngei whai loia umala. O whele se nisi loia. Pea whapea o koe ngā saunginga lea leua wa waku wa kaunga ofi ma whau loia. O ma awe le mamalu lea ma whakonga lea. O whele se isi loia lea kau ki vai aku e. Pe e ingi la ko me whapea. Ia, o le a kalia wia I ngai New Zealand markelo se fo isi lo ia ngai New Zealand. O le mea kelinga se lo ia ngai New Zealand. It's all about money. Because lawyers have the legal power and mawhainga lako set up a trust account. Operate trust account. A mawhau whuila ke lo le whafonga mai le malo le atunu. When you, as a lawyer, open and operate trust accounts, o ingale kongi mai fia kangaka, e sit I le trust account. Ngā o lole kai mi laua o mainga e whaianga luenga ngai kangola I le withdraw, e avangi ask for lel kangaka, every invoice kangaka. O ngā luenga le lo whai, o le hourly rate lea, I know o le ia le mani le ngā mai konga le trust account. Le la ave ese ai, ma le whakanga mai a ave ese. Ai, o trust accounts nge, you're talking about millions and millions and millions of dollars. E ei lalo ia e ei si kaimi wa pressure nga luenga, wa stress, and then they start self-medicating. Ele va pia fu e kaunga nga. E stressful nga luenga. Especially a pia di so se vaenga, crimes, corporate, whatever part of the law. You know, medical laws, international law, because o leke ke whinga winga, I come off I represent the clients and clients from the point of view of either a person or organizations. O lo langa va yakule lo ia le ke lo kupenge. Sometimes it's a se le fai unga lo ia fai. Nga ka ngofi lola ia lea withdraw ia kupe. Mankua fo ila o le pawa le lo ia. E mwhainga instructor I se bank. Le wo famela o client. Ka lai kua kupe lea. And ngau mai follow la ia wo fai le audit. Ai mawai fonga. 4 million ale wa kangolo ia faunga. E o hulai mengi o deals o le space lo ke ia I la uianga luenga. We're making deals with big companies. E ai kai mi e whaapea mai se kampangi. Pea e kama whai e whai vaenga lai o le moki fia whakaua le kampangi la le price lea. Ai umawaku. This is where bribery often happens. Ya o ele whapea kak whai ako ke ringa ko pepea.
And lawyers doesn't have much money. In all honesty, ole worth olo mafau. E le kai whekau ma le kupele compensate ai oe. Because I mafau some lawyers, they don't sleep. E wako le fale koe file research. 24 hours. 24 hours. If it's not 99% o lo ia la whinga luanga mai fale, prepare la ko cases before the next day, it will be 100%. But e ke kau mawhai e whapalengi. Lo kaimi malo ainga in your career. Because o ingale ke lenga whale kongo i fo ia inga. No whapea whawhinge, you actually married in your job. Whapea ka maiki, yeah, you're just a lawyer, but we never see you come to our school stuff. O ingala le ke lenga pressure lolo ia, ma lolo lima lo ia. Ai mau e whonga. Wa e whonga nga whaale ka unga ia kupe. Lawyers, they hardly whaingi mea se whailea whapea pe involving ni misa pea, because e pui fo ia lako character in terms of e le manga o involve ko ngā mea whapenga, but e pei au kupe. E pei au kupe. And if I make a reference, easy jurisdictions, or kele la easy jurisdictions here SMI yang isila Australia. Ai onga le lava ko kongi ngai lo ia easy jurisdictions. Le loya langa involve deals ele pe o fa ngale knowledge mal ma fa loya. E ave le fa kuanga ele ko kongole. Ol va ngale like la ko ki fa loya. Ya o ave pe mo mai kupe. So ele fa ngofie because it's something intangible ele ma fa ngo ka kangwe control pe ka ban. Malo. Maria, ese kau e ke o kau konga i sa fai. Waranga le kelingi i opisole o malo e kau konga pape. Wa mai leo. Vai puli, miska palmia, ya maloia. E malo vo pape. O ko nga kau konga nge ma ko nga saunga nge. E kau o nga fa kau inga ka rongo langa akoala. Ia masulu ye kanga kai i me manga oi ma. Sula kula le failang off sula kule fai pule failang off sula kulo yo failang off ele sefe on kwa makau kiole o kau konga le fai ale le pupuia wa suli kau konga malo mana ya nai vai nga tau wai olesi o ya jau o tatu no i le vanga le tatu tu role ni sum ta pu o te fifi ke lo sunga fa pe foi le to o te tiro fo ile le si kai mi o tangata ye makamaka ma ko le au ka ko uyo ko wai fa msingo sa o fa msingo vo ye fa msingo ku pa le le ai ngi cases e tate va ye tunga mo ko yo kanga nga wa ro ka kanga la fa me o yang fa si o kia ku lo wa le tau tano le murder ai kai mi woka vai ku ngala ku mai se lo ia ire ke fengi ngor tangata le e tu ia pe molia ai uma enga pakka le lo ia nga drop uma ia sawa misi o se fa pui le se me now kasi nga ku ai nga environment por ku ai nga life for lo ia ke lo ngai fia o mai ngi ro ia te tu langa foi la le wala amo mai lo ia le ikor ko kele se fa tu lo fa te inga le tu lo tu mai langa sa ku even I myself no matua i o makuli pokier nga ke se o se me matauti e kongo samo le mali o le kali o le na mali o le tali o stasio foi pule le HPP atali o ta o fo sula mana tua le keisle ya ele na male la ina lana nga fasi ka male ko ngole however pe fa fe nga fasi o le upua ia nga ku i nga tu i wala na lana ma wor sisi footage ma moli mau ai ina o faile o le umi o le keis ai te o faile ta wa va meina o te tala no wala nga o la o mai ai so e o ai singa fasa langa fo ile o ka lenga ko ia le ai mase metas ai saule analysis walanga no tulimta ia lava ai saunga le to laulonga matulanga fa pena
e fai mai o le li poki le fo mai sili fo mai le na lantu e su e e le i oki kulo wape maliu le tama ya malaki ona o le tui aina maliu ona o le mamafa o le pa u lungo le fatu i meo ngami milo solo ai lai e o ko e nano wa tene wanu ngai la so ka ngor ma ke ia mana tua ta italia ta te no atu ma kwa ka le fia i mengi o me na fai la so o le fia mo violence mana tu long pa ro ko ma fo ia pe fa parasi ai la lo le fo le ngor me la le fa so ngor me manslaughter pe fa pa u ai manslaughter o at least facing communities service por la lavaleta ai ma se me ai o ma enga walk freely ai onor fina wo loya no tava ai la ile tele upu matala na fai social media I don't know personally penga yengi kau fa maka unga o le olanga o sinalo ia na alanga o le tendo fondo ni mo fa ngolongo tu sa o lae a ku le level success o lo yanga ke romo kwa matua are ato ko no le sile ko matua manui ala na ia tau mafainga ai atu mai I le reality o la ngono tangata mai ko makua fehika ma ingo ka aso lo ngona na tu nga ba le se sengo le keisle te sa no asia ta mal keisle na le na fai nei au kilana pokin home le fo mai makale sa molia le fasio king o longa ko lua in Brimwera le sa rule innocent asonga fua asolua this week manko fo I baluva yaso deliberate and olelo ia le sa ku mole the doctor ole KC and ile mako hol finga luenga I think ayanga o ngofai I have a feeling ele guilty e ele mengo pick up pinga le case ole lapse le ole o inga pinga va ele KC ele right o langa client to justice ole kele voilanga o defense lawyers both sides very critical o processes o menge o cases criminal cases defense lawyers have full access to evidence like the prosecutor have no access ole le yalo yale ila avengi information to and that's how it works because the prosecutor like representing the crown for the state for the government le case la le kisa ngoi ya kia unga I fuilo uya mafau fa penga because o lawa o maliur ngaka e kanga sa langa ya I ko kongole environment le but sa uka o skami uka ko fakal ngonga skami o sola there's only two elements if I for any criminal cases or any criminal defense ngalelua element if I more le element which is in a Latin term or actus reus male longa lua it's a mens rea allow mental ability le kaimi I refer la ngaka le accused how was your mindset le kaimi le because ka kaunga prove penga yesa intention ke faya le melo molia yo pengo fiel nga prove le actus reus po ole menga kupu afa pengi ngo kango poses langa orpo lenga nga mitulo lima male kingo le kanka so it is assault ole defense la ele yesa intention it was an accident if I penga fila every cases poleal if mai ole fasio kanaka se kulo pe fa pe mai ole assault pe fa pe mai ole it was just anything ala e bo violate ile criminal code for the criminal law e prove menga lu ole kiukela ole prosecutor e prove me ye lu ole kiukela defense e disprove le mens rea ele yese intention le langa penga isa ngoa vai mai ole susu enga forma if I mai ele I maliule fo yalo le tu una o se men fa o se sio landing longa ngopa usala o inganga prove ele I meet le threshold o le mens rea wapa uila
kau lo o meet la le au lea Le ulu marsima. marsima le wa ko salitif au le fesili la Va fenga pa u. fa fianga pa u was it nga penga trick pesisi because o mea umalanga tonga vai and defense lawyers they work extremely hard because ole olor kangaka lea the freedom ole kangaka accuse is it between le kulafono mal fat pui pui a ka ko kango filo foi la ko va ai isi cases ingeng usila ele melo le wrongful imprisonment o kupe kangaka kongi la fonga le ko kongi ngei kangaka ia ka I lenga ave fat pui pui ngongo foka fies for kausanga a le ko review ko cases they were wrongfully imprisonment ele murder wai and I'm talking about taxpayers money so ole interesting ia langa ole area le kula fonga because anyone can make a assumption, anyone can make a judgment, but a paule judgment is valid. Ole judgment a mai ko kongo ole famasingonga. Ele case la lea se ke o se ka ngor ka malo. Philip Bilkenhorn. Nga o fa longo lo le ku ifesilinga ele case ole detective inspector linga file investigations. Pe ai se nga le au mai ai isi information sia nga kauela susuenga. Afe mai le kala le detective inspector wangalo. No. Anga ko fesilie was it necessary information nga ilau yes. Kusala. O laua kango file decisions as a judge. Ele awole ave information nga ke ua fe inga ile case. Wale genuine le lako le whaingo le lako ro e uphold le rule of law. O ingalinga amaka yango va ngo whaalongo wa kankango malia kwa kesi sa sai because you're looking at holes. E kele lo holes ole moli mau ale crown. Ole moli mau ole prosecutor. Ba inga le prosecutor. E va ai aku le jury. Lelo ke lo inga le kwa pepelo le siku. Like in terms of ole whamaong. So in other words, what meets the threshold, it executes. And that's how criminal law works in Congolese. And ya for finkanka kalia ya ko inga fa penga pe fa pe ka ko le ko ke involved in terms of the victim my lack of le molia. But from lawyers' point of view, this is where we say justice works. Because ele o se kiuke o le defense lawyer le ka mafai ku le langa clients le falpui pui a o lai meanga le prosecutor ele fa pela wa le defense lawyer le anga prosecutor it's just how you work on the information le available ya interesting le lapsanga le mele le wole ba kwa le information mo le fapsingong ile mele le ku puso sa mo lo ko le lava mo mo. We can say yes, we can say no, but o ngā fo ila ilo ai tactics a leo, o ngā fo ila ilo ai ia training o lai e maua ngai leo, because kai mingo ia le kiuke, I involved in some of the investigations in drugs. And I'm a kind of a person, okay, mafo fau le response mayo, e pio rai la uia approach. E pei fo kangaka ia ka alo ka pi. So ska alonga. E ke mafo fau le counter. Counter back, yeah. Nge ke iwa wasu esu e mai. And you're always thinking of your conscious. On me fo ilea ke iwa waka kango fai information se le fekawi. Ai koe mau wai loka, ia, o loka, o le upu ai e ko ia, o loka ia faa vale valea vai angi fo I sa leilo. E la I loa ia I pia faa pia vaku I oa faa pia mai. Oi, ala menga ele kango ia maili information sile nga vaku lau ke si le ale aso. When we say I forgot, well, it shows you're incompetent. E wingala lau fesili I leo marwhaingo lok kiuke. Mangkua li poki leo mai lalo saking. Li poki foi la saking le inspector. Li poki foi le inspector superintendent. Li poki foi le superintendent ile commissioner. And that's the same structure I makanga wengo leo so se kungu ua. Afa pela brief ele constable langa saking.
you have to give a brief mafai recommendations. I recommended there is merit in the case there. Okay, mana ia vanga wa o tatou faʻasoa. Mawala o information sile vai aso lea ne fai unga vai aso ne nei. O lea na malanga mai leo I Samoa. E whaatala noa se tasi o atari. I nei New Zealand. Ila me tā upu le hit and run. O luinga o lau tala. O kolofi akai e mka upu lea Leiataua me Sauni. I'm not. I have to phrase this correctly. E iai kai mi o ke whapea. Okay. Se kau whasinga break ma keisi lea. Ai moma, se tau whasinga a bit of a break. A te loi. O te lo taimi o te tau fia break a koe de keisi lea. I pop up mai ia witness around the case. Lea la sa o whelo a ia ile vai asona te nei. Ma o mawaila information lea. Sa malanga whapikoa mea leo I Samoa. Wana tau mana na o mai tu vatu le se tasi o tamai titi. Le ta ua le la vea mai le fo ile le sa efa ma Samuelu. Now, or ka mai kiki la le ingei. Or tamai titi onu sorry not Samuelu, correction, 2 out. Or ka mai kiki kongua le nga sa ungoa le nga la vea mai le moli mau wale to fino 2 out. Le sa ufatala noa. Le wo aku au le sa la waku le fale. Le ala. Le ua mau ar kaku kaya. Le nei. O le tamai titi la lea. Na fiso tai walanga o le ua I wanofo ilo na ainga I nei. Na fiso tai mai ei leo I Samoa. Ile ainga le nofo ia si tamai titi sia. E kaunko e vaku kama I Samoa e vaku I vaenga ia. Sa o le fai unga renga fai ainga re inga ia leise mea la vaku e fua. E leise Ai mana tua o le vanga ave umala ko moni mauri. Kai mire nga ave ai le tae au le na toi foi leo. Ale o koe kuri mai aka ngia mai. Nga ki ia ia ka ngaka lea. Yes, o leo wato e pisi leo koe ka kusi moli mau. E mana ia walanga e vatua i e fiwe a alo mai ele. O lea lana fai atu ele a inga. O lea fai mai mako ka mai kiki. Nga kusi umala ko moli mau va vea wanga nga mari waitu au. Legi fa mau nga mau lea la o koe pisi ana tatou le ta pisatu. Ele koe mingoi lo foi ma leo koe kausu e umma ma moni mau kami le la nai oia na fo fate ia fo foi mai o si vaenga le no foi ia le tamititi le nei fa mai mongo refusing ai le ai le va kuor ka mai Samoa a ko manga fai se e wala felelei mai lo ma leo felelei mai lo ma leo felelei mai nei le la sala to felo ai wa ayo fa fonga mai o lo le sala to felo fa vetai foi ele ala wingar ka male o ku lo fali ina o tau no mai leo ia sa felo ai pese fle ai nga pose ano fuanga fa pena ele ifia mana o lor fale le laute no fo pa vai le ka mai fo wa fa fe kai ka wa ka mai ya and stay alert fo nga le alert di me ku wa umana na faile la tu tala ma vai nga uma fa pena ma to em fai nga avatu I Samoa le anyway so lu ngora o lo ka lu fa ya o lea tapisa mai nei ele o faia se meo se hit and run na o le Ale pisi so lo leo kua ia tasile na mai nga le heto ai o lea la wa I have o le schedule le time e faia le mafiso ta inga officially me faia le mafa karangwa male wola le a tu au le wa le wa mari wa magai kele ngau sa mo ke milen kenge ya sa o su el kamale ka o sa mlongkol sa merkol mo wanga le kamiki ye ma o ngau su fa singa mo me ka ko kwa au o be uma fa singa mo me uma lava o ma ko waka le ma ko waka sa penga video me fa penga pa me ka o ke kamiki fa mai fiku le fa kalonga ia fiku fo lo ye lo se fa kalonga ia chol ai suia sankal ale fa mai o ko fa mai o le lo ale ko apsili ku le por a mo ale ko fa kalonga nga o le lo fe lo mo per come ki fa fiku le o lan kala me ke o lan kala fa ni fa le lo ango fa ka me ki pe mo se bongo ke lo kalonga pe mo ko me ki le la bongo
ole vai ngai o tamiti le matua fia o mai kalangoa ole me fele le te ia i le o mai o ia tangata mafai mai i sem mo sem longa lua man sem long ko o i fo yo te fisilingi ai le tu ai nga ma fau le i le komisinga o leo la pei le la ko ofisa o se ofisa fo ile o ni meta alo mani me mali la lo bingo la tala o le fia fai ai o di o fa makalang la o ia le yo lo wirka ko sem longa lua ba ko story le sem longa lua felele ma ovale o di saule le wirka ko sem long ko alwa fatu le bingo la tala Rambo number 1, Rambo number 2. o le malia o le foi la na am o lo ke le foi ku la u talo sanga le tamai ti uma walanga le au te le ta wale ngo tangata len o foi atu man tu ala le o e le sam na ngale sa ye o le o mo wal ka mikiki le sa o matu au le fali le ka mai ko yo e se kupe le nga ko alua matu au wa fa mai o la o le ne sa vali o ko ko le vanga a ko fo i loktu au e ruanga lo lang ke fo ngi e pola le la tu lo la vea and so on mana tua mai la a o le ia te fai atu ala utala le a o whaalongo mai fwela u kama lea nga ma whaatala noa i tua na ma tala noa i tua hui lele ma talo sanga mai e o le au te tau fialo i ngoa ai tu so tangata tonu a lea len o fai atu na mua mo e anga ia Samuel fato a folo uma tua ia ma le au laiki a lea ngala kowewa le mo atu au sorry tu au le la na fai le tala le ia te ma le fa fonga mai ia la uka wo singa siranga e ke ro fa si leva o le te fa tali po afeti tau o le ngaru fa vekai a Oscaria la ye le umsila karanga sa mlonko na le tanga tonu la le na fa la tala le ia te e mo e atu e ruatu ai sa vali solo muli ese le tangata o la e ola ke le fongi langa o le pongi sa ai vai tunga e pe solo muli langa la ka fodi ngola ola pe langa la ki la ola telefoni sa li fori ia tu au e sa vali solo muli la nga inga idunga le ngale na tatala no ai te before e sa moa wai ma pe sa vali solo muli ia la tuala nga ia la tua tau mo fai e ngole langa ia tu au le tatia e ta oto au le o angoi or kala le kanga kala ia te automatically le nga runga fa veka le opening aku la se vai ngale o lang kala ia kia fa mai asiata ko fa pe au sei le kala le fa mai ngo o ke le i lopo ai ana lua le fa tala no mai Samuel o te le loa or kanga kala le nga solo muli ese malang kelfo ai kusa mai this time e nga ke le lopo po se nga le anga po le me po le anga me nga solo muli fai mai foi la tala kamare or kam sava ya vai le kala nga ai nga ngofo i ukai vai kele al tamalea e sau mai sava mai le tuatani e lo va ku marisi ke ro ke bingi a fe le maka mai au mai la ka mai ro ngo Au. ai yo ele yo tele ai wo mala no fa yai o la utu o la no fa tu ai e ke kaunga e alu so sa lo ia mai kala ngoi me ia au e ke musu alanga na musu nei te uta ofi mai ai i ngaruanga fa vai time la manu ye lon ainga mata ofi ai sa mo o ngo me ia ma kai ro fo nga upu ia ma ka ulenga inga no ainga me ia le fefe ia kamare o le winga la na le no fa ya tu lo tala o langa mo le maula nga ia ke fai mai asiata no fia reach out to lava onga o le ala wo ulo o Samuel urkanga kale ngo la ko mo e ko vai ko so muli male ata tol telefoni ai ngo va be o se iku po o se nga le anga po le ala ai o le lavea ai o tu au o le lavea ai o ku au le ai masesi o la ko nga vai kamai ki ngasa sa lo tala o ke ro fa kala nga sem no don ko o le tala foi la le tama le fa mai e le ai masesi o mato na mato va aia se ka vale masea mau ke kamo mo e umagua la utatia mai e tu au ai a faila ye se singa va ai before that ya ngor kanga kala le nga soro muri ese pole ala ngor ke mongi le ngai Ia te au my vested interest in the case layer is not Sam.
but ole soifua lo maliu. And I strongly encourage ia ila ko ole ia ila ko whamakalanga ngi. I encourage them, please find the right channel e whaawalai whamakalanga ia. E ofuila le official kanga wengo le ole Samoa. And I'm so glad ole wa makangalo kanga fie move. Because e ka kau fo inka koko mawhai e omi whaangiu ale ia informations. Inga ia mawhai leo o ngā whai se whaamasingonga mawhai se suenga. E le whaiku au. O le wingo ala o whamakalanga, as a lawyer, if you stand from the defense side, o mea umalo e lunga le media, it's null and void. Because it becomes a public knowledge lunga winga. E mawhai o ngā wha, pefula le keisi lea alfo mai le ngā Buckingham. O isi vaenga ia ngā whinga o le keisi, o a public interest le case Buckingham. In other words, o whai mai, the public are going to make judgment guilty Buckingham le murder. So le ala le point ko e au mai ai. Kako kama whai fo ile whai se justice mo tu au. By letting the police do their job. But awangi ingalo i leo. E umaku la ko le la whai susuenga pole ale umia whai susuenga. Justice is still needed for mole a inga ma papea fo ile sunga ia tu au. A papea fo ila lo mai leo au baku e keda aku information singa ngi usila ia la ko la e lo ke lo ingi informations. Good. Like it's a good thing. I encourage you ilmkanga wenga lo Samoa. Pai se ko announcement. And kama whai fo ila e saingi ka ngakangi e whaila ko witness statement. Ele mawhainga discuss mangisi. O ke ele wha peo whai ako ke whai ku au sisi ku mau ke le mga o fo ila o mai kaka i exercise la for freedom of expression sila media. But kau ke wha akali se umanga whaile case mo i ku au man lako ainga. O mea male ila loai. Sam, mai lako e maua loa le nga wha o nga le wha lavi ai ku au. E pei me vanga le pa uma ia sa fa uma ma ai longa le. Kulanga. Longa kulanga. And I think the Ministry of Police is Samoa la fo wala ko wa makanga la ko learninga. E ka ua fo le right le ainga le uso fa ku au maonga kamari yanga. Inga I mawhai se justice because we will never stop talking about this. In our whole life. Na paura whawhita o lilo sunga le lilo ia wa mana ia tele sau noanga le aleloia. A ora whawhika uri le kupu. Ua le karikongu inga ka ngaka i e fia mori maunga o I leo. O le tala sao fo ina le tamititi lea. Leo ke kau fia longa suafu. E fia o wakus fo met kala kamiki e kia. I o hafo isi o wakusi o la o mori maua le ngokusia. Ngofaku na e ta ue leo le vainga. Mai ngau ka ua ila o mori mau tustusia. O te tamo e atu ai savari solo muli li tangata pi ioi. E atata me ono fōringa lai mūtu lai ola ke fongi. Fa mai ngā kai ali ngā. Now, koe fo I mai lau tala. Ua lusi le trust a mori mau. And this happens to any cases e lenga o ku au. Leanga nana whai atu lau tala. E oa fo I le case lea I whale ula le melenga sungo le whale ainga fo I lea. Ale nga o kule mori mau e koe whalela ko mori mau ale fo uroka. O le ai vatu loka ai ma tau fia. Le ua molia. O le ala le winga o lau tala. E leo koe fia mori mau ngisi. Kusa isi tangata. They rather stay silent and sip. O makuare kari kongi ngā kura urko ia makanga nuenga o leo. Karanga sa mono korumba i o fefe a ba mo. Ele fefe. A fo solo I leo. Ia. Ia kia ui pe lo mai kau aku. Pe o leo whaafikunga kusile moni maua kamero sa mo longkoro. Pe la ako ki kirum compare notes space me pe o se e fwenge whape le saola e pepelo la moni maua. Pe le compare notes fo I moni maua. O le foi lau o mai avatu mo le mau le al tamititi le nei. Le o mai avaku langa le o loa fo I fesidi nga ku fesidi e le o le ka mo fai ia su SSI eyewitness. Ko so menga le ka mo fai fai. E ka mo fai e su e solo. Po o ia se si o ngola ku eyewitness sao. Ai ka mo fai ku e ave ese Sam le e ka mo fai foi le discredit ai le moli mau o Samuelu.
ole me mali ole fiu e ku ifasidi ka mai ki uma ia lenga eva ma tu au e kasi uma la ko moli mau e lau ke le iwa ai ise ile hit and run kusa yo ku mala tu ole uta tia mai tu au e kasi ala ka ngaka e se ala nga moli mau nga o le ru is nga le ru ise ako fai ngo ya babenga do what sen ole problem le tupu lo sunga le lilo ya ole problem wale trusting ai mori maunga ko yo leo that is the problem ole solution fai ngo fie lava ya au ya the police need to come to the public make a announcement ia whaakanga fo ila media umma lo ke loe access information singe make an announcement inga e kakaunga yang conditions lako announcement o ila ko lo ing information related to the case le to out we welcome you au mai pe for announcement e faile lo ingi au le fainga la fai e umma loa le fia aso kalunga le wa vaku le vango e umma lo fia aso ai e ko e faiangi si information related to the case le e le fa nganga lau famakalang like in a way e ka mafai e pui foi e ile kiu ke leo pui e witness ai leva pela o le once you become a witness e leva pe o le so onga ngalu le ka pasa ila ia le because o le information le e serve le purpose o tulafono le justice ai tu au malunga inga ke le la witness ia le fa ka kali mai tu au o afia kong wala ma wa ile ka ngaka le nga lo o lai lo le nga ngoi tu au ka ka su kia ngai ole ka kaunga pui leo la ko witness o leo ho la ka kaunga ko mafai e build le credibility pe fa pe lo fa longo mai o lo fa ya ko kilo kanga we don't trust the police it's something e ka kaunga fa mai leo lo ko and I strongly hope o se me leva ai makanga bongo leo ka mingi we shouldn't be ya o ka ko mafai e me la kiki ai luma o la ko nga le kumel ka mingi pele angal va aya ai we have to deal with it ele ever must say senga pe a refer la ingela New Zealand wa fai mai le angal malo le kamingi le angal pale mia le angai mai we have to work with what we have ava pe ali mapi ol pale mia ang New Zealand le yai pe a mama we have to work with what we have and be very optimistic e ele kai mi su ye ole vanga le no fa tu Sauni le Leiataua o ke lo mo ka fia la uri ya mo paso ba fia e na no fa yetu te lo issue lo fa ngai mata tum tanga lo leo issue ko ngwa le fa ngai mala ka pi Samoa issue le ole a ma le a swinga ka ko ke so nga fa ya ko ila lo mau ka ala ku kan ka le le anga mai ko iyo alo bo monia ma voice ya e kau ke leo ave esea le au ngasa o mai o le au ngasa o mai alo ese kai fongo o ese umar pon tatou mai ina matanga ruenga le o le ale mai le yai o le mai kasi e fiwa kala wa ku ya witness e fiwa ka fainga i mea lenga o komsinga kasi o ming ska kasi sui komsinga kasi o le wingo la tala matulanga ele aya la po ole ale fe suisu ya ko kuka mongongi ese mamau mori mau e kisi umai lunga la uri irunga ale fu yonga va tu ai lunga e sauki ai lunga va tu na kuka le va tu anga mo suai lunga ma fu isia they have the power au kanga kangi mana tu o tanga tane le fasanga ye mori mau o kanga kangi le fasanga I'm telling you the truth I measure for me Samoa the moment step aside ai kanga kaki stand down pole lava ai avatu ni interim tai fo ile la ko ke ia ma fai so Sauni ma Godfather e pe ore kiu ore o loka me ki sa vai kiu ore mori mau ko e fo i o mongi ala kala ole tai me ai fa fo ngai Samoa ia o le la u le tau ave hen ming ska le ia le o suisa o ming ska mo sing kaimi ave ese kom singa ave ese mai ia pali i mongarisa ave ese uma mai pali e fo kulo o i uma tangata na le afia i menei fa malolo fa pe e fe e lenga ko kanga kai fe nga ngai sui ya tu inisi tangata I am telling you the truth for my coming over my dead body
swear on my whatever. E matua kiu le meo le moni mau la koe fo I ka ngaka ka ura meo ko. Ai sea, wave ese kamai anga fale anga meko. Ai maua, ora le umi maua la. Yeah. Because umangin meri au se mola ko ia. E kula I maisi ka ngaka. E koe langa pon ka pula vale kasi. I hope ile election sile la sau. Because yes. Pole ale kako ko mafai ele ingi va ngol kula fongo. E mafai nga ve ese ka ngaka ngi fa malo si se longa mai fa inga mai lunga. Lai umat kau sanga fola ko kong kalaki. Ja, se longa la uma ia kong kalaki. E umat kau sanga fo. Le tolu tau sanga kong kalaki er konsina. Yeah. Er manga yo ki up to date umai me. Sau, rus kom Singapore. Yes. E umat kau sanga fo. Yeah. Ai fai o le tele le pisa tole tulu ai uma nga ko fili ai ele palmia male malangkaping ka. Then we have a serious problem. Yeah, I'm telling you. Il paloka. Oh yes. O inga le la fai fa singa le ku. My problem here Leiataua Godfather ma Sauni. My problem here is not the fast. And I wanted to correct it. It's not the fast party. It's the leadership. That's my problem. O le issue nga le fia ngai makako. It's got nothing to do with the fast party. O le paki e fa fonga mai ko keli. O le mele ngo mo wela o kakalo. Yeah. So le lau ke kakalo I le kua ni. E mei wunua ka wau ke ro ke ka ro le ka. O le fa fika uri nga le ku pur ka ko fainga malo. Yeah. It's got nothing to do with the fast party. Fast party ya lai solo ai runga o la ku angava meng fai. The problem here is the leadership. O ngisi o kongor ka pingeka. Aboru Silvia. Ya ke au kako ave ele give them a chance. Yeah. Because ole kuma coming people change. I believe that. Yeah, I believe that. Yes. Mai o ke kalkongu fo I pe foi la inga New Zealand Australia mai se ngo. 4 years, 3 years, 4 years, 5 years. It's not enough to make all the changes lenga whakalangor kai miole campaign. And given what we know, kele fo yung informations le kau kele oilo inga. O le hold el malo. Onga ngi mea whainga kupur kai mi ngawa koe lako. Transition is not easy. E whaila o kala onga o le melo o transition nai le rolo o mai ke o kai mingi. E ke kake kau ki wapai. It's like, why do I need to learn all these new things? Okay, lo fa penga fo ila any organizations, government. E le whainga o fia o le mea whainga wa ia America. As much as e fia manga o ia carry on, na whainga malonga ia I le whakau sanga kaluai. E le mawhainga, because e ke sau carry on le mea nga whaialis. E kama whai fo ila e sui. Inga ia mi teile, it's like 2-3 governments whako ai loa lea ua wakau ngu use mea nga polo misi mea la makanga. Onga ele whainga o fia. E iai mea lae o mai, the fresh eyes will come and have a look. Whapea. Le ai, awit wha mua lea. Peila o mele o whai ingengi usila. Mea national o whai. Ka kipi inga luenga. Onga lea mea lae whai maila ko fa mo vela kula ko achenta nga ave kanga a kongo fa penga fo ile kai ka inga le fast la ile kai mingi like the informations that we know it's not it's not enough for me to do a full assessment pole an me wala ngwa nga fine me le fa swinga le and we're talking about resources kupe ava pengi yo la ko la kele la kala fo la kikile le kupe mo. Ja, e kau mawhai e whaamalia le si ku, ai whai le si vaenga. Whakarkari mai se fix le whale ngai ko ke whamanga. Wa ingi me vanga pecha i al meanga kulu ai. Nanga le whamua le si vaenga le mga omia maingi resources. That's how, that's how organizations and development works. Sao leia, musaro kira mingi kau ke befifi ai. Ai kau pe fong sao ngoi sao ole fongo le chok ole le fangi mo sa ro kasi nga be fo le o take up kai mi fo yo por ba nga mo se feng shui nga kikeli onga le finkal mele la fa is amo ai ka fe ai o ma ku chok ma o ka sa fo ai ke ko fa mi shui nga fo le fa mo li nga ko ko lo It's never too late.
It's never too late to live. Ko sa ikasi ya fe por ka sa ikasi ya fe por. Ai mana tua. Ole ono sa ia. O lai e ta auto ton. Ole tu I mari tau longo. Ele ku. Awala ngai. Yes. Alo winga na e mana sep na tofo. Ole upu tau tino ia male ngana tu sa. E ke ilo kongu wale usomongi. E fai aku sao. Sauni. E te ilo le lea le usomoni e fai aku sao ai aki oe. E en mea ngai whale kongu ilo kai ka inga. E en mea le kaung whale leia. Ai se awa e le pisa ai. Ngai vai aku loa wala vea meika ko a inga a maka ngai kau kami. E tala noa sao atua. A ole tangata e lea rofa. E nga ole rua e le kai kai au mai lo kua. Ole tangata mua le nana te fai oe. Mali. E lo pinga na ele te fatura te tala. I vai ngai. Langa ole ua tatu tara noa a nga I mori mau. Oka ele mori mau wo yai. Le a ngoa yo le mori mau. Ai ku so le mele ka kupu. E aku mori mau o sa sa. Ai aku pipio. Ai ku se kofu kongu o sa sa. Ai kofu mai. Pio sa ule ka venga kofu mai. Ko malo sia no mo ya. Sei faila sa kala le mele mori mau. Not all witness. Ele fa pe credible uma witness. O ngai whaila u lau kala o le case lea Philip Pilkinghorn. Mangkua the key witness lenga whai mai ele crown. Ia whanga ia lenga wha sa mua sa o. O le kengi Pilkinghorn le sa mai I Australia. Ele I manga o e apia. Ngalanga I lo le leia. Ele I o mea la au mai e lunga. So ia ke au. I encourage those with informations. Check, recheck. Koe check lau whamakalanga. Pe maka e ingi merit I le case ai tu au. Ongol mea ngei, ke ua e awhia I maui. Pea avaku ngei ai wha pea, on mea ke lenga wa ilo I mengi I o mori mau. I think, o koe ngā terms ia, peven kakalanga malasunga I apari I last week. O lo ia wa aiwa I lenga maka mai upu. Leanga wha alongo ku lo whai mai, I think, someone told me. I think nga ole winga ngor kala ai mai o inga lo la nga me ia lo ia fai lo ngai lau e kango fa le ngale ia kanga ka le so I actually defaming this person. Remember lau affidavit lenga e saying ai it's all about the truth and now it's not truth because it's your opinion. Were you there? Ole ka minga ka ngu o ai nga ai e lang wale ba or ka minga ka ngu Afa pe ole pole nga kupu ai. Afa mai langu mea maka. Pa fe fenga ilo inga lang mea maka pongsa. O mea umange e o ke fa ke ai fo inge ke iwa wa motivate le ko ke lo ila ko ia fa pe mai o lai fo lang mo mau. Sam longa mo lua ko lu fa. Ai ke o mai fonga. Ia ke le fia kaliske fongi pe fa pe mai fa mole sa o e kala. Esa o roi ma sem longa ni. Ai au tato ye mata upu nei lau telefon tulafono. O le utato va ya tu o le wa fa nga solo me o drug test. I Samoa ma tua. Ke so ye drug test wa ye ko cancel mai ko ka mai la so ko ngwe vai. Ma tua la Tasi le vai nga la walunga o mata upu mo ma Samuelu o fa saina. Ia dia. Benga ka fa ya. E nga kankale lenga mori le fa mai se ma nga o la ilunga fale faila ula nga matui wa ula ia kui le si mo ma ia kama wa mai ia wa ula o miki wa kui ia limo o winga la tala le te fa ya anga fa pela o le si me mana o be nice I volunteer for you if I pull a leaf of a drug test. What do you think? But to a mere tau me manino me mama, while I lesa wa for ile justify menga ia matau tinolo na money. It would be nice kako vai krola ya. La vaila la warula fela drug test. What do you think? Eto. Al me ka. Fatu e faria me mongi me kongu warula volunteer. O fai drug test ape mo lo fo mai nga fai test. E rengi le ko nga foi ngi la ko testa. E fa toi fai pule I tangata ia le ko ia mo mau. Le tate fai atu ai. Oa ina ia a maintain peling o tau le leia ma le malanga lai o mai fa mangi ngo mai le kungu fa mai o ke le fai ia mea o te le
ele wa unga la vea kama ia ka kira le hit and run ia au fala ufa sainga male mele o le fatonu le fa o le ti ingi miska ia deula ia esa lida pa wan mega ke fa ro ia la volunteer ku lo wa kasi le awala asa la volunteer lo la wan lo la fa sa drug test wale e ka lo le ngi usila wa le nga drug test sa mo wa evacuate ele ku ia ku merko kores asa la sa drug test ngi usila wa le ngi usila ele la sa lo la volunteer mai ka ko lo la ta to te witnessing fail drug test ma result ama malo ka ko ama malo la ifa ko ama malo tatu to mai lo le lunga I prokalami tatu foi etu e mamar ka malo mo king mai lan tatu alo ke kalango ko yalla le pelkula fongo because ama fo fa I mengi yo fai pule even ngi usila ma wolu mo le fresh hold e au mai ese fai pule fai ese me fa pe e ka kaunga mas fakanga mai le fon fekalai because of Faipule, they are not employing under normal employment contract. They are public representative. It's a result of elections, ole tulafono. Lenga o mai. Ole winga la kala usape pele truck test se Faipule I kwa inga meva be. They have to make sure they maintain the local reputation. E mafai nga truck test. E mafai pe afa pe e ela se ora le court o nga ila ko fo o la ko au fe kula fun but it would be very embarrassed ele ngakala ko se yala le ngaka fai pule au le kumalo pe afa pe ngela truck tester ai mo fonga positive le ala kala fai le kumalo le anga e representing in other words we fa ma sangia inga ia kamali yang olo kumalo. Yes. So that's how I look at issues for here. And we have to talk issues from a general point of view, like perspective. Because ele kai mi le lopo o lua isi fai pule sa moa ia lo mangi se sifo I pa inga pe luas furu kausang. Le kausang fo. E tate fai atu. Ona a lau manu ia lo mala bele manu jo fo ila lau sunga loia. O lou volunteer mai sa o le tulafono a o lou ngau e whaailoa le mea mongi o lou tū fo I nai tautino mai le whaamaongi o lou kura I mori kumalo le winga nao la te tala yes wala ngai po le ama le alfong vitalai maturanga uma a e volunteer o e kakala lou kingo ke sau e drug test ai longa la ise ka fiwa fapenga o lau sa o tonga le na le winga na leu te whai atua ilanga lai ka uma whai si whai pule e tau mai le tunu e tali tonu atu. E ngā kere aisa. Ngā kere iso aku au. E ngā kere I ora inga le assassination. So part o le nava e ngā leo feso soangia kua ia siata ma tau te iai. Volunteer lo e sau e whaisau truck testing e New Zealand wale ngei. Kere rupo fea le iai. Ai sau e volunteer la e sau e whaile mele na. E di tonu o le credibility o le tau file teimi nei au te loa o te loa lai tau mafai wa levan kau fen melea wa levan tau file o va matau sanga le matau ai tau fa e to patu e musu e fai ke wala be mai e ka ko wiki ka ko case vele le nga happen sa mo e positively pu isu ka mo ka ai negative Na me foi e mo invite so ko fa isi Mana ia I'm inviting you yes be nice be nice wa nga o sau wingi fila tatou fetaui ma tatou fe va ia iso lo matai me ka ke firo ia you are welcome to come on Tautai you are welcome to come se e mai no fo vivela no fo wa no fo ile sito Mana it's an open invitation Eleo ngarsum. Amailo kuspa ia pe ao mai kanga kai. O te mana o and I am extending la invitation le le pule remonia yafi. If you are in New Zealand, you are welcome to come and have an interview with us. Us or me. I lungo tato por kala bel tautai ia. Ele manga mia sum. Do you know why you kede manga sum? Langa e ilonga freedom ke u palau vale mai ai mare mafo mai ai. Ngofo loa leave le sum.
Le. Ka koso ka faʻasoa whakamali. Mai lunga i, sau tatou. Ka ko wewa ima. What do you think? Yeah, o ka ua ia. Ave esse, and I'm not a politician. People think that I have an interest in politics. Anga yelo interest politics because o kula fongo. E fau au fai kula fongo. Nga ku ai melelo ia ka fifa vasen. So I am in a professions where direct or indirectly e ka ki ka mafai fa vasen me le e fau au fai kula fongo pula ko le fa perkangi ole the politicians. I extend le invitations ale Tautai ya ema. Yes. Oh my. Yeah. O mea umai live aku, there is other things off record male o kalkalangoa faʻasoa ai. Mafau lea ku ulenga lea ko ke kau kuainga. Especially ole ainga foi ole foi uso ia itulau. Yes. Because with all due respect ia la ko umanga involved, this family and the government of Samoa owe this family some explanations. Why to au die in vain without having anyone accountable i lalo kula fongole anmalo responsible in meang kupu. Pe murder, manslaughter, pe discharge without convictions, at least o laua umanga whaonga vaenga o kula fongole nga whau i palimenge Samoa. And that's our contributions ile kung o Samoa male anga ifo ilumba. Because e umalako ya ila ko lo kumangi. Maybe some o le ngi sila ole awa ko e kongi fulla ko ma. Maka ali Sauni so finga no fole le tulafono. E fai se hamni agreement e se ferka kanga le kwa awa sa si mo. E paule va nga mafai nga fai. O le sik le mai head of state. Mai se whamangalonga le head of state. Ai ka kauwhulanga design lo ia in a way ele hurt ele public. Because ole me whaila o kala a whapea la koma whaia maua for the purpose of satisfying our personal or public interest. Onga wa levanga drag le case. How many other people are whaanga le presidents nga? But e mawhainga seek ele forgiveness ale head of state. Because ngā ama yele clemency. O ngā whaila yo se deal. Pe whaila o le deal le ngā whaile harmony agreement. But we have to look at every avenue that come whai resolve issues. We have to be solution focused. Awa ia we mala we approach e whape ngā fo i la onga luenga. Po le ar whainga ka e ke kama whai ia e su e se inga ia mawhai e ngā whause solutions. We can't just live with vindictive mindset whapea kama whai whaleanga ai mai. There will be a time where we will all see each other in face to face and we will actually understand that person is not who I think he was. Ole winga o te fia tali fo ia ulau whafsiri. O uia e mana ia mo fisiri wharau tele mwhauso manatu a te rol tūlang. A tatou whaia nāme. Ua matua mai mau antoa le mitanga ruenga o leo. Wa ua karis e anu sawa. Ma I mau e tau mai nā e leo iaini anga waa mani tō mai I tangata ia e whaia ingi suesue. Ase me whakupumanga. Yes, e sao lo whina ngalo. Wa pai whape fōrere. A whai ke sau ia ngalongo masinga ki whapupui ai. Ia po rase me fōrere whainga whai. Ai whakumau pero ko whinga wa whai pule. Whakekainga. Ora inga kara fōrere waranga e le se mea fufuinga I lau noa. Yep. That's right. E no se mea fufuinga. It was an accident. Yeah. Al whaurame walang kile. Lafi. Walafi. Mana tuana o pese le mele le atau. Le vang o pese ai. Ngo pese mai ai makanga ngau kwa uman mo Samuel. No pese mai mele a. E le ai se mea ia lalo lane e ke ala kwa la safari ka ala kwa ola suki. Pum le ai. Ole eskengi. It's an accident. Penga ave o nga ave fatamala mtulanga uma pole lava peke le o nga fo e tupu fa lave. Absolutely. Ai ua mafuanga ko o le meringi. Yeah. O le pepelo, o le sisio, ma le whamaungi, o le tangata. Po ai lava tangata. O le mea ngā leo kupu, ua lafi. So o ia, mankuwe lako, ele ase me lilo ilo al se whanga le tua. Nothing.
Ele se me lilo. O fa no ngai le mele. Mala va ia lo fa Sauni ma. Lenga oe o lu tangata kerisiano. The moment ele mafai ai o nga solve le ku uma ele tua le va no ai leo makangaka ngai makaika ngai. Fai le fa maongi manguleu ke o sai. He has enough patience. E makua lava makoe le o sai o le ku. Ai o le kaimela pe o langa o fita dia I lau sau no nga fisi. O le taimi ai fallinga mai wala lafo ka ko penga wale ai la sa ili fo ile le kau kau fai le mercy or kangaka. Apa mai ro marama. Justice. Yes. Yeah. Mercy cannot and can never rob justice. Yeah. O le kaimela lai ko po le merenga. Fa pe mai ro male kua o I ka lo fai. O le malo sile na to mai na va tu mar fai me moni so ese la so ese. Mai so ka ngo ku la uri. Kero e kango mai role kua. E man tulo wa. Langa wo vai tino I tangata na so na faya nei me fa pene. E sa vari aku lo mangongi runga ora keli. Ele sila sa E manongi runga ora teli. Okay, no ele fankale le case la veo kwa. O fankale wo involve your drugs. Yeah. Involve le kapupuranga fasoki e minska. Involve le pepelo leo que fongi le su e me I think o benga waling fankale case le. It's so political the case. Yes. Or politicized. Absolutely. And o inga fo ile ye fo ile masalonga o le kungu. O la involve by politicians. Definitely. E ka kaunga we should draw a line le me involve by politicians. O le ko area fau kula fongo. Kwa isa ve kula fongo ma ai for the best interest o le kungu. A o mai lor fa malunga kula fongo. A wa ko ke o mai ka o mai ka mo fa kula fongo le mele ke mga oi. Ai e sel menga ela unga ko ngol panemeng. E fa penga fo ila ile case le ai tu au. Onga wale mafai leo onga maintain la ko independence. Ya uyon menga lo ke va ye ko. And I hope I'm wrong, and I also hope because ole ko ke va ye kun mela ko o fia ngei ka usanga ka long maliwi ko. Ai ingei ni usila ele mianga su esemera. Fala o kala fa ke kainga. Ele king kikis fulu fiku pe sul valko usanga nga susungu lo hoxpe. Vai ange vai ale fies. And I think that was 2022. Ai maua mai le kanga kalaua ka o fir kamingi. O I fe vauna I mangele nga loka ko I last week. Ai nga susungu. Kusanga susungu ka avale nga yerking kiki. Nga lakur kanga kale nga mowanga ka avale ola mu le paka vili leo alaku leo va IF mai kala leo. Ele se kanga kal mela ye ko. Ko lakur ka kale ko va IE. Pu ele aka ko senti leo. O akulo. Senta ko misang kisi leo. Prove. Ole kanga ka ola lesa sungu ko ka avale le. Fa anga yoi with no evidence, no witness. Leo arrest le kanga ka sawa mai hawk space saungo fo imangili. Lenga arrest last week. Ole me vanga le kama fai ka ie le fa fonga fo ele ko. Awangi I moe le su enga o meangi. Ngalanga I kauke le ilo po le kauke next door mangi kanga ka. Po le affiliate manga I kako a inga. Even for Samoa. So I hope o la ile official leo le mafau. Push ese politicians e pau walkanga ka o la mafai nga involve kongo makanga luenga o le minska malka pengeka malo. But in terms of individual politicians, fai no yellow conflict of interest. E ka kaunga mangingo le mau yoi ya kulanga. Because these are the processes set up by presidents. Mole lumanga ka ilo ia ile luas fulu kolus fulu ka usanga kaloi. Tenga ingi me fa pea I fa kamala fa pea official leo. Ai mali e ke alo so manga ni yakawa. Because in mafai nga ava pea ngi yoi lenga la molia mafa maongia nga fa ia le sol tulafono. E mafai nga downgrade le murder. Ava pea foila yengi kamari yanga ngi kanga kamangi because pe melang fa ia amakanga law approve le actors ria o le mea sakup wa yaile kingo maliu o le mea e kakau foi langa approve o le mens ria the mental element nga lainga paka le la vea. It's very obvious is an accident. There was no intention le fa apea nga fel wa ile kanga kala so akoa nga apea
o lau take ia i tu au. Vai ange fo i le pa ia la ingo i tu au. Ele ia se mafo fa penga, and then that's where then downgrade ile manslaughter pe va pe proof. Nga fai lola ile fa unga al famasingonga. E ingi mitigating factor reduce ele sentence. O a fo ila i pulanga o le kanga iai. Pe iai fo ingi li poki alanga ia fai fe au communities and all those leaders. E prove ai. It's an ele fa aper ma fo le kanga fai ale le fa la vela. Mai e ka ua fo ya kako so angi le kom fai fa ka otherwise ava pe ngi la try ka ava pe. Yeah. Kia alo fa ai ngo sia fo I uso ia tu. Malo ua tal fitu. Ua mai afantajo. Ua mai o te lo matua fiwa fo mono mana pepe fatari me tanto o le tulanga le fiafi. Alo mana ia le tatou faʻasoa mata upu wai e sa oila usau no. E po lea malea le kero isi makau. E pe ole por kamale ko fo uma mai anja te tala noi. Walanga e drive uma de case lea. Isi case. Ala lo wingo tala. Awa afa fonga mai ta inga I meye ka usu era mi ko ngwa afa yele feiva o ya nga ile I tulango sa ile linga man matanga ruenga tu lo le lava loa. Ya e kulima ma leitu. Ya le lei o te urunga le matou programa le vanga la fiafi. Alo. Ya la foto li ni do sa no fai u fo ia matula ko le ia fiafi la sunga lo ia fai o kot farta tu fa ma vai ai. Ya no tatou taimi faftai te le lava lau to fasia ta ia faftai fo sa mo le fafonganga fo nei a fiafi. Le a fo se upu le tautamali ele fafonganga. Ya malu avi fale I finangaloma alangata foi leole o loto manganga ia e poto alta utai a sela na tu yama ma to te tama fai lava e mon po ia li ia se fe au ma to te mafai I se mala malama ma se fatau va o iai ai ta tonu o family ina fo I lau sila mala mai mo I se mato tau tua fale wa manuia le fiafi manuia le weekend ai e ola ia Sauni mal Tautai ele alofa malenga lei ole matai langi. Alo, aftai lo sunga le lo ya ka fara tau lunga ye o tatu wo yo. Fa kai fa kas mai nge fiafi ile malfo le ko mo kupu mo ngai. Fa kai mo ka ku fa so fo I lo sunga mal nge fiafi. Matu. Fera ila sa tai tau lunga ino tatu tau ya sai fo mi manwe. Au ngā le tautua le PacificEzy le masina atoa November, ma wailo o no te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana o Saunia mo ana paanga. E luas food whailonga mo Samoa, luas food foi whailonga mo tatou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi. Mana tua lo whaua pia tatou whabitoa, nao le lima tala pia whaunga ina le PacificEzy mobile app. E whaatino ai au tupe whaamo moli mai lau telefoni whebe ai. O lo no foi le tatou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tatou account, ma whaamali ina fasili I lunga o le telefoni, ma whaatino ai le lafo ina o lau tupe ai inga whabitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai, mo li maisi au nanga I Samoa, o lo mawhai na whaatino o le tatou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lo I tatou ofisa I o Tara o Tahuhu ma le taulanga whaatau I mangele, be walau mai le telefoni o Barcelau o Tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Be whaonga le tatou app po le direct transfer, e whaasawa I lo taimi, ai mo se wa taunga tafo I le pensini. PacificEzy, o lau paanga mo tupe whaamo moli I Samoa. Seal plumbing. My shower head's fallen off. I'll see you soon. For all your plumbing needs, call a Seal. No job too big or too small. I'll see you soon. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pacifica community.
A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pacifica lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on